Ngo akazi kuri Togo Sport tuzi kuvuriza byose cyane, akaba ari match ya Kigali ndetse n'ikipe ya Marine FC, akaba ari match iza kuba ikomeye cyane, abakinnyi babanzemo kimari ivuga turakubwa no ku maderibi kabisa, derby y'u Rwanda icyo imibare ivuga niko by'imyiteguro aho igeze. Tukwibutsa ko subscribe kuri YouTube channel Togo Sport, tuzamuka n'amakipe y'ubukino uwo munsi Gorilla cyane Polisi saa sita n'igice, Gasogi na Bugesera saa 9, mukuru w'Itoto Sport Elwazio na Rutsiro. Twagutegura inkuru ya MD Marine na Kigali bazagutana saa 9 ejo ku munsi w'ejo. Rayon Sport na PFC MD Espoir zakina na Musanze kwa mbere, Kiyovu na Gicumbi Mudetenseri na Tour de l'Est zazimanukana zo mu kibuga. Akaba ariko ikipe ya AS do Kigali ejo rero akoze imyitozo hanyuma yitegura ikipe ya Marine, akaba ari Marine imaze igihe ititwara neza. Rero ni ugutegeka tukareba uko iyi match iza kugenda. AS Kigali nayo ikaba ikeneye n'amanota 3 kuko byashyira mu mwanya mwiza wo gukomeza kujya muri course y'igikombe, mu gihe wenda APR FC ejo na Rayon Sport wenda atamenya ibyaha byavuyemo uwo mukino. Ariko AS Kigali iheruka gutsinda 2-0 Gorilla mu gihe byatsinzwe na Denis na Rawari. Urumva rero ko ari akantu keza cyane kubera igiye gukina na Marine ifite na ntsinzi, ni morale cyane. Abakinnyi ngiye kubanza ku ruhande rwa AS do Kigali: Ntwari Fiacre, Rukundo Denis, Mwishime Christian, Rugwiro Olivier, Kwitondare, mu gihe Kalisa Rashid, Niyibizi Ramadan, Niyonzima Olivier Sefu, aho yikwereye Jean Paul, Kayitaba Jean Bosco, Kayitaba Bosco, Bubakari Lawari, mu gihe abasimbura ni Gray, Bishira, Chabalala, Rugero ndetse Ndekwe ndetse na Mike, umutoza akaba ari Mike Mutebi kabisa. Rero abatire AS do Kigali tutegeza tukareba, mu gihe Marine iri bubanzamo mu izamu ni Jarike, mu gihe kuri gatatu ni Felicien, mu gihe mutoza Francine Patrick, Rushema Christian, mu gihe kuri kabiri ari Juma, mu gihe hagati mu kibuga ari babiri, mu gihe Frodouard na Gakuru, mu gihe Nanimu Fisto Olivier, mu gihe Ramadan kabisa aza kuba ari kuri attaque kabisa. Rero tutegeza tukareba ko Marine y'Urubavu iza kugira icyo ikora rero kabisa. Rero ingabo zo mu mazi tuzamuka na musifuzi uzasifura match APR FC na Rayon Sport kabisa, mukamubona neza cyane uyu musifuzi. Rero kavuga ko Ishimwe Claude ni umusifuzi uzasifura Rwanda Classico APR na Rayon Sport, yerekwaga kuyobora uyu mukino muri 2019 Rayon Sport itsinda 1-0 APR ari kumwe na first assistant Mugabo Eric ndetse umwongereza Ishimwe Didier, refure Rurisa Pasial umusifuzi wa kane kabisa. Nako bakubwira ati itike ni 4,939 kabisa urwego. Ubwo itike ya APR na Rayon Sport ngoma itike yose ikaba itangiye kurandira, nawe cyiza wayigura kiri kare, mu gihe kuri 5 ariho ahaciriritse, mu gihe VIP ari 10, mu gihe VVVIP ari 20,000 kabisa. Ariko banatubwira ati Rayon Sport rero ku mpinduka zigiye match ari bubere kare, umukino uzaduhuza ngo na APR FC kuri wa gatandatu rero uzaba saa 9 n'igice aho kuba saa 9, nyuma y'inama yahuje impande zombi. Ibi bikozwe rero ku nyungu z'amakipe yombi kugira ngo hatazagira ibangamirwa n'isiganwa ry'amagare rizasorezwa i Nyamirambo kuri wa gatandatu kabisa. Rero akaruko bavuga rero akaba APR rero ikomeje imyiteguro kwitegura Rayon Sport. No gutegereza tukarata mu kanya rero turi kubategura n'ikindi kiganiro tuzagushyiraho tuzigendetse nimugoroba, ikiganiro kivuga kuri APR ndetse na Rayon Sport imikino bahuje. Nk'uko subscribe, share na comment cya Asavista.